baba we Karegeya minka rutaziha nuko wabaye n'ubwema n'ubushongore bwawe umutwe wawe uzemo ibihushi mbega mbabarira utsobanurire ndeka muvara we nahuye n'abitwa ngo nabogoshi barajyaho baramparagata hakurya hari inyuma y'uriya musozi nuko naje guhinduka narafufumanze nawe naho nivuriza yo intamenya buryirira ku muziro n'abandi bose bumvireho Kamegeni Salon. Kamegeni Salon? Kamegeni Salon, salo y'ikitegererezo mu mujyi wa Huye. Abangaba niyo salo ya mbere nkurangiye bakogosha kandi babihuguriwe ndetse bakaba ari nabo ba mbere dusangana icyangombwa cy'ubuziranenge gitangwa n'ikigo RSB. Kamegeni Salon Limited twogosha modeli zose ku giciro utasanga handi, dushobora no kugusanga iwawe tukakogosha bya kinyamwuga. Akarusho kandi twabafungura ishami ryogosha abanyeshuri mu bigo bya segonderi. Ndangira muri Kamegeni Salon nagende bankoraho pe. Kamegeni Salon Limited turayisanga mu karere ka Huye mu mujyi rwagati mu nyubako yo kwa Misago ahateganye n'isoko ry'ingenzi. Icyapa cyacu kiriranga kuri wowe ushaka gukoresha reservation duhamagara utazuyaje kuri 0785 56 11 cyangwa 0783 11 90 niwumva Kamegeni Salon Limited jya wumva ibanga ry'ubwiza.